Ogledalo. Poštovani slušaoci, razgovaramo sa protojerejem Stavroforom Nenadom Andrićem, sekretarom crkvene opštine Valjevske i autorom knjige Sveti nektar Eginski, život, čuda, akatist i molitve. Oče Nenade, dobrodošli na talase Radio Svetigore, pomaže Bog. Bog pomogao, hvala vama na pozivu. Oče, vi ste nedavno na talasima našeg radija najavili putovanje u Eginu, poklonjenje moštima Svetog Nektarija Eginskog i posjetu starcu Nektariju, pa evo, vratili ste se sa tog putovanja, pa naši slušalci sigurno nestrpljivo čekaju da čuju utiske sa ovog putovanja, da čujemo kako je bilo u Egini. Blagodareći Bogu i Svetom Nektariju, zaista ovo putovanje je bilo divno i za poklonike i za mene. Imali smo, hvala Bogu, blage i lepe dane, sunčane, što se tiče samog odlaska u Grčku i grčke svetinje, i gde god smo bili u svetinjama, baš smo osetili prijatne, dobrodošlice od naše braće i sestara, sveštenstva i monaštva i naroda verujućeg Grčke. Tako da sa nestrpljenjem su čekali i čekaju oni poklonici koji nisu mogli zbog mesta da pođu tada sa nama, da uz Božiju pomoć na drugo pokloničko putovanje, kada budemo organizovali sada za vaskršnje praznike, pođu. Naša prva odavde smernica iz Valjeva je bio Beograd, manastir Rakovica, gde smo se poklonili grobu svetog patrijarha našeg Pavla i na njegovom grobu smo pročitali molitvu za blagosloven put i zaista vidljiva blagodat i blagoslov je bila, nikakvih problema, ni jednoga dana ni noći putovanja i boravka u Grčkoj nismo imali. Zatim smo u Solunu poklonili se moštima svetog velikomučenika Dimitrija, pročitali molitve za zdravlje, prisustvovali bogosluženju i eto, posle prijatnog boravka u jednom solunskom hotelu smo ujutru otišli da se poklonimo svetom starcu Pajsiju. Međutim, pošto smo poranili, došli smo negde oko 9 sati, a oni tek u 10 otvaraju. I taj sat vremena da ne bi probavili u autobusu, zaista nam je Gospod otvorio jednu novu duhovnu destinaciju. To je manastir Svete Anastasije Uzorišteljnice, koji je od Surocija možda nekih 10 kilometara. Na to nas je uputio monah Pahomije, koji je rođeni brat igumana Luke, koji je u manastiru svetog velikomučenika Dimitrija u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj pod Ostrogom. I onda smo sa ocem Pahomijem otišli i poklonili se ovom manastiru i prava radost. Prvo smo stigli, bila je još liturgija, zatim smo poklonili se glavi Svete Anastasije i na Svetoj Lobanji, česti časnog životvornog krsta i još nekoliko svetinja i svetim moštima koje su monasi izneli poklonicima. To je jedan drevni manastir koji, eto, baš sad će biti, ako Bog da, nezaobilazan kada budemo išli. Zatim smo otišli na poklonjenje starcu Pajsiju i pomen smo obavili na njegovom svetom grobu i poklonjenje svetom Aleksandrijsku Kavadokijskom, da bi iz Surocija poklonili se Svetoj Petki Trnovoj, Klancu Tempi i
prenoćili smo u samom centru Atine, da bi ujutru otišli na liturgiju kod starca Nektarija Vitalisa Arhimandrita, koji služi u pokloničkom hramu u Kamarizi kod Lavrija. To je nesvakidašnji doživljaj i duhovni događaj prisustvovati u hramu Svetog Nektarija, u onom hramu koji je Sveti Nektarije u snoviđenju blagoslovio i zamolio starca Nektarija da mu sagradi, i u tom hramu mnogo puta mu se javljao i javlja, i onoj knjizi koja je im po blagoslovu mitropolita Amfilohija i izdata. Razgovarao sam sa Svetim Nektarijem, koje je izdanje vaše Svetigore. Znači, eto, bili smo u tom hramu i sa starcem koji se gleda oči u oči i koga je Sveti Nektar iscelio od raka pluća. Posle molitve svete liturgije, starac je mogao snage, našao vreme da svakog poklonika primi, da ga blagoslovi, da preko jednog brata Vasilija, koji nam je, ili rođen je, otac mu je sveštenik u Atini, a Srbi su, i preko sestre Natalije, je prevodili su, znači, razgovore, tako da, znači, kogod je hteo da se obrati starcu Nektariju za rasuđivanje, za pouku, za savet, da mu iznese svoju nevolju, svoj bol, svoj zdravstveni problem, mogao je, znači, da vidi kako starac smireno i smerno i sa puno ljubavlju sasluša, kako da savet precizan i tačan i pouku, i svakom je ponaosob stavio epitrahilj na glavu i pročitao molitvu za zdravlje duše i tela, za svaki napredak i za one potrebe za koje su poklonici ga molili. To je za mene bilo ovako jedan čudesan, znači zaista doživljaj, da ipak starac u 9. deceniji toliko mogne snage, jer nas je bilo 52. I pored toga, znači, hram je bio prepun, jedva se moglo ući u njega, znači na stotine je bilo Grka, jer tako je svake nedelje, prepun je hram. On je, znači, ustupio ipak mesto nama, i posle je ostao, i dok smo mi i otišli, on je ostao, znači, dugo, da i kažu mi tamo bratija i monasi njegovi, da on tako ostane po 4-5 sati, da sasluša, da ispoveda i da čita molitve. Jer non stop se dešavaju čuda od Svetog Nektarija na molitve starca Nektarija, i onda narod hrli iz Grčke starcu. Bio je sa nama na tom putovanju i jedan dečak od 2 godine, Vuk Ćeranić, i njegov tata Peđa, i baš onako razgalio je srce starca Nektarija kada je vidio da tako jedno, hvala Bogu, Božje dete je došlo iz Beograda, znači iz Srbije, tako daleko, na poklonjenje Svetom Nektariju. I zaista, znači, dete je podnalo put da ne može lepše biti. On ima problema sa očima, jer rođen je, znači, sa 550 grama. I otac Predrag Šćepanović je to dete krstio u Podgorici, da bi ga posle avionom prebacili za Beograd, i jednostavno niko od lekara nije dao reči utehe niti nade da će dete preživeti. Jedino otac njegov i otac Predrag Šćepanović su imali čvrstu nadu i čvrstu veru da će Bog pomoći da dete preživi, jer kako je rekao, kako na prvom susretu ocu Vukovom Predragu, kako je rekao otac sveštenik Predrag Šćepanović, ne boj se, ja sam do sada oko 30 dece krstio u inkubatoru i nijedno mi još nije umrlo. I tako je bilo. Znači, Vuk je, hvala Bogu, preživeo i sad ima 2 godine i 2 meseca, ali pošto od tog boravka u inkubatoru on je, znači, već visoke dioptrije nosi, pa je onda otac, znači, njegov zamolio starca da mu pročita molitvu, da eto, Sveti Nektar izmoli od Gospoda poboljšanje vida. I šta se desilo? Desilo se da popodne je otac primetio da dečak, znači eto, nikada nije skidao naočari, jer osjeća da mu to prijatno koristi da vidi, ali od popodne, od kad smo bili kod starca Nektara i otišli na Eginu, od tada stalno je skidao naočare i igrao se bez naočara, bez problema, kao da vidi. I otac je rekao da će da
ga odvede kod lekara kad se vrate za Srbiju i da vidi o čemu se tu radi, kako je moguće da sada, znači, odbacuje naočare, u stvari to je samo, znači, moguće, on sam kaže, čudom svetim nektari. Tako da je bila i zbog toga jedna velika sveopšta radost u autobusu među poklonicima i eto, posle boravka kod starca Nektarija otišli smo na Eginu. Na Egini smo se poklonili moštima i Svetoj Lobanji i grobu Svetog Nektarija, služili molebne, molitve za zdravlje, vršili ispovest. Zatim na Svetoj liturgiji su se mnogi pričestili, u stvari od 52, pa znači više od 45 je se poklonika ispovedilo i pričestilo, jer svi su, znači, postili i spremali se za pričešće. Tako da je to bilo jedno baš onako molitveno pokloničko putovanje koje pamtit ću celog svog života. A kako mi se posle putovanja javljaju i poklonici, vidim da su oni puni sreće, puni radosti. Jednostavno, odavde kad smo krenuli iz otadžbine, znači poneli smo sa sobom svoje nevolje, svoje terete, svoje brige, svoje bolesti, svoje patnje. A sam brat Vasilije, on je student teologije, brat koji nam je znači bio sa nama na putu, on je prvi put išao sa nama tada i on kaže: oče, kaže, to je ogromna razlika odavde kad ste pošli i obično kad se vraćaju ljudi sa puta od svih obilazaka budu i telesno i duhovno onako na neki način umorni i spavaju i to. Kaže, ovo se toliko osjetio jedan veliki preporod da, kaže, vidi se da je se, znači, pojačala pesma, da se pojačala molitva, da se pojačali osmesi, da odnos među ljudima unutra je razdragan. Kaže, baš se vidi, znači, da je svetac i Gospod, da su dali dodatne snage i da nas onako rasterećene i srećne vraćaju. I zaista je tako. To niti se može kupiti, niti se može jednostavno odglumiti. To ili čovjek dobije od Boga i to ispuni njegovo biće celo, i dušu i telo i um i srce, ili nema. I eto, hvala Bogu, na ovom putu smo to zadobili. Neka bi dao Gospod mudrosti da znamo to da sačuvamo, da bi i ovde sada među danima svoga života koji su od Boga nama određeni, da te darove koje smo zadobili, te blagodati sačuvamo, da ih ne izgubimo i da onako sa tim treptajem straha Božijega u sebi i ljubavi prema Bogu i prema Svetom Nektariju čuvamo. To želim svim poklonicima i sebi. Takođe, posle odlaska sa Egine trajektom smo opet prenoćili u hotelu u Solunu i posle doručka smo išli na Zejtilnik, gde smo obišli srpsko vojničko groblje, gde smo se poklonili senima naših slavnih predaka koji su život svoj daleko od otadžbine položili za krst časni i veru pravoslavnu i slobodu zlatnu. Održali smo im pomen. Tu nas je dočekao eto, čuveni Čika Đorđe, koji je već u trećoj generaciji njegov deda i njegov pradeda, i on, Đorđe Mijajlović, čuvar vojničkog groblja, koji je na groblju tu i rođen, jer mu i otac bio čuvar i deda, i koji sa svojom suprugom Fotinom, znači Svetlanom, koja je Grkinja, znači tu živi. On nam je pričao o mnogim borbama i bitkama naših iz tog perioda i onda smo tu pomolili se zajedno Bogu za pokoj duše njihove i za spasenje srpskog naroda i opstanak našeg Svetog Kosova i Svete Metohije i opšte svih srpskih zemalja. Zatim smo otišli na poklonjenje Svetom Grigoriju Palami, njegovim svetim moštima, gdje smo obavili moleban za zdravlje i vratili se za Srbiju i svratili smo na poklonjenje Svetom Prohoru Pčinjskom, gdje smo imali predavanje
od nastojatelja oca Nikolaja i đakona Stina, da bi odatle okrepljeni nastavili put ka svojim domovima i već u kasnim večernjim satima smo stigli radosni i srećni i ovih dana dopisujemo se jedni sa drugima, menjamo utiske, čujemo se i ima dosta lepih još dešavanja, kao što je bilo isceljenje Vuka, tako je sestra Zorica iz Smedereva, ona drži restoran sa svojom decom i pošto je ona vrsna kuvarica, ona je veoma bitna da provodi što duže vremena da stoji, da kuva. Međutim, znači imala je zadnjih 2 godine problema sa desnom nogom, čak su i lekari preporučivali znači invazne metode i rešavanja operativna. I ona je tu noć na Egini kad smo bili, to mi je lično ispričala na brodu, sanjala kako je neko, nije vidjela lik, vrši bukvalno operaciju sa svim onim instrumentima, sa sve što se koristi u hirurgiji, noge, kako tu to krvari, kako se menjaju te vene, kako sve, da bi, znači, ujutru kad je ustala, mogla da se bez problema kreće i da stoji i da radi metanije. I onako, to je jedna blagočestiva, pobožna gospođa koja je već bivala kod Svetog Nektarija, ja sam prvi put upoznao, ali iz njenog razgovora i vidi se da je bogomoljna duša. I ona mi kaže, oče, evo, ovo je zaista radost velika i pomoć koju mi Sveti Nektarij ukaza. Kaže, jedva čekam kad se vratim da odem lekarima da to snime, jer kaže, ja tu ne osjećam više nikakvih problema. I kaže, a toliko me to mučilo da sam morala da idem na operaciju. Onda jedan gospodin Nebojša Simonović iz Beograda, on je oficir MUP-a, Ministarstva unutrašnjih poslova i pomoćnik je načelnika uprave policije, mislim 29. novembar ili Palilula. On je išao sa nama da vodi svog brata od tetke Milana, koji ima na poklonjenju Svetom Nektariju, koji ima tumor na mozgu. On je pričao isto sa starcem Nektarijem, kratko, njegov brat Milan pročitao mu je molitvu starac Nektarije i Nebojši je pročitao molitvu starac Nektarije. Usput, dok smo bili, njegova majka je njemu poslala poruku dok smo išli ka Svetom Nektariju da je ona sanjala jedan manastir koji je, znači, na kojima su ikone Svetog Nektarija i gde ona odnosi cveće pred ikone. Onda je zamolila ga da kupi cveće da odnese, pa je on kupio cveće i odneo tu pred ikonu Svetog Nektarija, jer isti taj manastir, onda je posle ona gledala na slikama i rekla da, to je taj manastir. I kad smo se vratili, znači, posle jednu noć, gospodin, znači, ovaj policajac Nebojša, je sanjao kako se nalazi u hramu Svetog Nektarija, kako se nalazi pred starcem Nektarijem koji služi liturgiju. I on prilazi starcu, a ispred starca su mošti Svetog Nektarija. I on pita starca, oče, mogu li da namenim sveću i da upalim sebi za zdravlje? A starac je nekoliko puta kucnuo u kivot sa moštima, stavio glavu i slušao je nešto iz kivota i onda je rekao, ozdravit ćeš. A on mu je rekao, mogu li da upalim sveću? A on je rekao, idi, rekao sam ti da ćeš da ozdraviš. I onda je se on probudio. Toliko je to uticalo na njega, to snoviđenje, da ga je obuzelo punom radošću. Išao je sa mnom na slovo ljubve, taj policajac Nebojša, da to ispriča šta mu se dogodilo, kakvi su njegovi utisci posle tog snoviđenja i kakav je njegov osjećaj. Tako da je to za njega, verujem i za mnoge nas koji ovo, znači, slušamo, ovako jedno divno čudo kroz snoviđenje gde svetitelj daje utehu i daje obećanje preko starca Nektarija, jer starac je se i molio za njega i moli se. Zatim, jedna velika radost na ovom putovanju jeste za mene kao organizatora po blagoslovu našeg preosvećenog vladike Valjevskog gospodina Milutina, jeste što 10 bratije, znači braća i sestara iz naše mile Crne Gore su putovali sa nama. I raduje me to što je njihovo srce puno zadovoljstva
i njihove reči pune hvale za to putovanje i za ono što smo mogli bratski jedni drugima da izađemo u susret na tom putovanju, gde smo se još više prijateljili i obratili. Tu su bili putnici iz Podgorice, koje bi ovom prilikom pomenuo. To je Rada Samardžić i njena ćerka Milica, zatim Omirka Damjanović, zatim Zdravko Džiknić iz Tivta, Olivija Marojević, Vesna Konatar i evo neka mi oproste sestra Olga Stojanović i neka mi oproste koja sad tu imena ne mogu da nađem, drugih sve ih putem vaše divne radio stanice Svete Gore pozdravljam i da Bog da se viđamo i u Crnoj Gori. Tako da sveopšti utisci, moji lični, a što mi je najbitnije, utisci oni koji su putovali sa mnom su za sada jaki, snažni, pozitivni, radosni i prvo i meni, pa vidim i svima, nam je bilo ovo putovanje i poklonjenje svetima i susreti sa starcem Nektarijem i sa drugim monaštvom grčkim na utvrđenje vere, na naslađivanje čudesne blagodati pravoslavne svete crkve, koja zaista samo kroz nju može i da se apsolutno zadobije, jer kako kaže sveti Ava Justin, poštujte braću Grke, oni su naši duhovni oci, oni su naši duhovni kumovi, oni su naši prosvetitelji, oni su naši učitelji, oni su naši duhovni oci i oni su naši iscelitelji. Tako da zaista Ava je prozreo u tu istinu blagodaću Božjom i zaista i mi pravoslavni smo i od Vizantije primili ovde Srbi pravoslavlje i zaista je majka crkva nama, grčka crkva, i neka grčki narod i svi drugi narodi se pravoslavni žive na mnoga ljeta i da u Carstvu nebeskom zajedno sa Hristom se radujemo i sa Svetim Nektarijem i našim drugim svetiteljima. Oče, hvala vam što ste sa nama i našim slušalcima podijelili ove divne utiske iz Egine, a naši slušalci bi sigurno željeli da čuju i da li spremate neko novo pokloničko putovanje. Da, zbog velikog interesovanja, da kažem, starih poklonika i budućih poklonika Svetog Nektarija, a baš zbog dana kada su slobodni zbog državnih praznika u toku sada prvih dana maja i vaskršnjih praznika, mi smo organizovali 2. maja ponovo poklonjenje na Eginu, isto sve ova trasa. Povratak je 6. maja i ukoliko ima zainteresovanih i iz Crne Gore, mogu vozom da dođu iz Podgorice do Valjeva. Voz stiže negde oko 4, pola 5, a mi onda organizujemo da sa železničke stanice mogu da budu preuzeti u autobus i mi već u pola 6 idemo za Beograd po druge putnike. Polazak je 2. maja, a povratak 6. maja. Ukoliko ima zainteresovanih, mogu lično da mi se jave na brojeve telefona 00 381 14 245 513 i na mobilni 00 381 66 888 7570. Eto, oče, ostalo je još da vam zahvalimo na ovom razgovoru i na ovim lijepim utiscima koje ste nam prenijeli. Hvala vam. Bogu hvala i hvala i vama, jer evo i vi ste sada deo sa vašom radio stanicom organizacije ove svete misije i pohođenja svetinja u Grčku i Svete Egine i Svetog Nektarija. Hvala vam još jednom. Poštovani slušalci, razgovarali smo sa protojerejem Stavroforom Nenadom Andrićem, sekretarom crkvene opštine Valjevske, autorom knjige Sveti Nektarij Eginski, život, čuda, akatisti i molitve, koji je govorio o nedavnom pokloničkom putovanju svetinjama Egine,
godine, a i najavio novo pokloničko putovanje, kako ste i čuli, od 2. do 6. maja ove godine, novo pokloničko putovanje u Eginu, a čuli ste i brojeve telefona na koje se možete javiti da budete i vi dio ovog pokloničkog putovanja.